Haupa denoi, deprodizketan eta hemen gara, laugarren kapituluan Metal Gear Solid Boss The Phantom Pain. Ez, tipoat irutu zait zabilela hor. Baina ez, beste zerbait izan zen. Eta bueno, aurrekoan geratu ginen, kas errezkatatzeko hemen. Eta enbergen una plana zan, hortik bueltan jun, kamioi badator. Bueno, plana zen hortik gaina kamioia etorri ala hendik eta gehiago hortik bueltan jun. Eta... listo, así que abiatu ingo ea. Pixkanaka jungo ea mendiga jesten. Etxoen kronometro ez dejarri, bale. Zer bestela bideoak egiten ditu berrota marra. Ostra, sustoa. Ordu betekoak eta gero igotzen kostatzen zait. Vale, gorde egin du, kontrol puntu bat. Vale, musika hasi da. Something of an ancestor to the domestic carrot. It's also a favorite of wild animals. Argia iten dunean geldik. Ez da konturatu indan, oza? Beraz ninduke ikusi behar. Hemen beste landare bada hartzeko. Nik aldeten guzti hartuko, nola ez diten afektatzen. Zenat pixurako edo zer. Eta ero erabilgarri izela izke. Ez. Bale, markatuta zo. Kendu ingoet marka hau. Porque horiak ja esaten dit non dagoen. Kas. Hor zerbait da.
kolekzionablen bat izango. Jo, That's a rough diamond. Good find. It'll fetch a high price. perfecto. Diamante bat. Vale, kamioia badoala mateo. Geldi egongo naiz, ze hemendik etorriko atzurunez. Hemen dator. Ek zeiten du, hildakoan. Hilda egongo azinak bezala da. Ez dakit behamendik igo oten laizketa. Ezin naiz igo. Droida irekikoat. Sartu hemen naiz. Espero ez konturatzea. Gainera konturatu egingo da zeurenik. Zatari gabe. Vale, goia no. Txarrena egunez zeiten nahi dala. Hori paliatzeko ingotena da... Goizeko seirak. It'll be dawn soon. Your surroundings will be easier to see, but that goes for the enemy as well. The guard detail in Soviet outpost changes in the Vale, morning too. ezin dut erabili. Watch yourself. Vale, perfecto. Hortaz bezpare hablakoet. Naiz eta kendu. Eraikin hortantxe dago kaz, Momentuz ez dut disparatu beharrik izan. Markatu hain haukan jende gehiago. Agazarra bat jun egin da. Claro, lo zauden batzuk ez natu egiten dira oin.
Gauez lo egiten dute batzuk. Eta egunez esnatu egiten dira eta horretaz jende gehiago dago. Kakazarra. Punto de control. Ez dut ikusi hori. Nahi nion tipo honen atzea jun. Eta... Bostakit ikusten nahiko zeaten. Betzatze baetz. Galai baitziten nahi zitela. Txon izango jo grabatzen nahi zela. Jo. Urretiago ezin. Kamioia, bai, kamioia markaututa zen. Azenarioak hartitut, leheno hartitutenak. Hemen inguruan zian, ez? Iguala, aitzonen ezkerraldean bestaldean justu. Ez, oin ez daude bentsat. Ez ditut ikusten. Bale, oin. Ondara hona bentsat zeitzen du. Diamantea. Bring it back to base. That's a rough diamond. Good find. It'll fetch a high price. Kontuz tipo ura handagota. Alba leheno baino pixkat azkarra hojun behar naiz gaua aprobetxatzeko. Ez gustatzen tipoa hor gora igota dotea. Besteakin batea. Lehen oztak izatik indeten buelta hori amendijun balezketen. Toki berdina. Itxoen zer jendea dago. Ah. Bale, bi datozte, bi hau pasatutakoan bagizute ona gora igo, bi pote hau dauden parea, eta hemen barruti sartuta atzera. Txarrena, egun noiz egiten nahi dela, eta hemen jende pila dagoela. Программе «Звездные войны» программа «Сой». Предполагает возможность сбивать ядерные ракеты.
jende gehiago dago. Он сказал, нельзя будет сбить ракету, которую не видно на радаре. Ракета, которую не видно на радаре. Это возможно? Несмотря на меня. Он сказал, на родине, Batik bat, bi hau baino gehiago селе. Что? Правительство хочет fokodunan alban dauden bi horiek. Если кто-то нас не атакует первым. Представь, если на родине, Molestatzen dira. была бы тотальная ядерная война. Вряд ли. Ea, koño, zuen jarduna bukata, segi. Нам бы не хватило припасов, чтобы пережить ядерную силу. А тут нас как часто такое? Vale, ja amaitu dute hitz egitea. Bat bentsat adoa. Bestea bizkar ematen baldin bada pasa daiteke. Txarra izaten da olakotan askotan. Bizkarra ematen da abiatzen zea eta orduan bueltatu egiten da. Ikusi artea ondo pasatu egin dala. Vale, hau da. Gertu daude eta bertan. Hau leizte dator on inguru honta eta haure bai, hau gertuago dago. Hortaz ez diot honi ezer egingo momentuz. Gero ingo diotena da hartu, nokeatu ingoet eta atze honta etorreko naiz. Sun will It'll be rise. dawn soon. Your surroundings will be easier to see, but that goes for the enemy as well. The guard detail in Soviet outpost changes in the morning too. Watch yourself. Еще один дембель. Мне еще служить и служить. Посмотришь, что будет зимой, молодой. Тут холодно, как нигде на земле. Дед Мороз наш друг. С ним душманом живется туго. Я вырос в Крыму. Hitz egiten hasten dira baina. Совершенно разные места. Кроме того, я наконец-то увижу почву. Я уже не дождусь. Ну ладно, хорош. Увидимся. Beste bi haiek parejan da bizta, ronda egiten. Bi hauek badoaz. Don't leave bodies out in the open. Find some place to drop them out of sight. Gazarra nahi nion disparatu ez.
atzetik jundan nokeatu. Ez da honek arma ikusita mozkatu egingoan lurren. Ez. Vale. That's tarragon, a type of medicinal plant. It contains trace amounts of a benzodiazepine derivative that's the active ingredient in pentazimine. Hemen dizartu naiteke. Inor ez dator, Hemen digena izartzen medate berde hortati bai. That's the building, boss. That's where they're holding Miller. Those materials are already processed. They should come in handy sooner or later. Why not start gathering them? Vale, bat hor dago. You have arrived at your destination. Vale, hemen dago. God. No more use for me, huh? Kaz, it's me. I'm here to get you out. Snake. They do something to your eyes? No, it's just bright as all. What took you so long? We'll talk, but not here. Baloina atera berdet bea. Bezotan dagotela. Extraction arrived at Mother Base. You've secured the target. I'll send the chopper to get you out. Make your way to the RV. Honena da, Location on your iDroid. toki oso ona daukatela eskapatzeko. Ze sartu rehinez toki oso honetik. Kakazarra. Nik apurtu dut. Scusa! Ez, hartu hau. Hartu eta guazen. Horrez. Age hasn't slowed you down one bit. Not so heavy anymore, right? Hemendik holtz, hemendik. Iaia juna esporai. Itxoin jengoet. Abstrakzio puntuan non dago. Vale, zubi hau pasa eta antxe. Helikopteroa iristen nahi da. This is Pequot. Have arrived at LZ. We'll stand by. Support helicopter has arrived. Magic words, boss. I've been waiting 9 years to hear them.
Etzan ezin naiz egin. Ale ba. Oh. Plan ona indeu. Oso ondo gaina atera zaigu. Nuen pentsatzen, hain ondo aterako zanik. Parean momentu izan ditutola pixkat, zeak? Baina bestela, behitxoen lora hau hartu inberdet. Golden Crescent. It's a type of medicinal plant. We can use that to make tranquilizer rounds more potent. Aidean zion. Ez que, hain nintzen hola behira eta helikoptero iketziok eta hor. We lost it all that day. Everything. But we've got to look ahead. There's something I want to show you. Ale ba, Mother Basera jungo ea hain. Ahab, do you read me? This is Pequod. There's a gas covering the LZ. We can't land. Pulling back. Hay un gas. Gas. Eh? It's them. Se ve coño. Boss, watch out. It's the skulls. Don't let them find us. Extraction arrived at Whatever that multiple mist is, it's all around you. We can't see through it. I'm changing the RV so it's outside the mist. Get over there. The chopper will be waiting. Nora junber naiz, ona. Marketplace. Buelta amendik egingo dugu. Itxoina, pasa naiteke mendi artetik amendik junda? Bai. Bale, amendik ezin ez pasa. Amendik eskuinea sartu. Kakazarra. A ber. Zoom bat egingo dut. Kakazarra. Bale, hor goian daude. Tarbean bi daude. Ez dakiten hau alkantzea biztana zenbateko izango da. Baina ingotena da, hau. Baina eskuinetik behaien atzetik pasa. Markatzea ahaztu zait. Kakazarra.
Kas, isilik. Gertuetu. Kagazarra. Hauei afektakutu goteie, tranquilizanteak. Aprobatu ingot. Run, boss! You've got to lose him! Ez. Kontrapuntua hartuko. Nola engainatu hartitut bia. Txarna bi daudela alde bakoitzetik. Boss, whatever that mist is, it's all around you. We can't see through it. I'm changing the RV so it's outside the mist. Get over there. The chopper will be waiting. Pixkanak aurreak atozte. Zaldia galdu pasa. Mendik. Zaldia idu. Naita dago jarrita. Eta karo, amendik ezin ezun. Mapa amaitu iten data. Guan naita hango da, derri horrez harrapatu inbertzaitu bela. Hemen egon naiz, eta ber zubitik abiatzen dian. Zubitik abiatzen badia, behetik eskuinetik pasatuko naiz. Hori aize de montro ote dio hauak. Kraneos deitu dio, ez? Usted baetz. Vale, zubiti datoztela Mateo. Pixka gehiago itxuengoet. Aurrerago etortzeko. Oinez zumo naiz nahiagoet eta. Vale, ya va no. Vale, aio. Baina aurrera xa joango naiz eta zaldia deituko jot. Hala irutzen zait helikoptero azpira jundakoan beste batzuk azalduko jela olakoak. This is Pequod. Arriving
Orain bai, Helicopter has arrived. Marker placed. mendi artetik jongo da. Ardi beltza. Marka hauek iritsitakoan kendu egiten aldia. You have arrived at your destination. Hortazun kontrol hau pasaen behar dugu. Vale. Horta leheno bezala ingoet, pasako naiz errepidean bestaldea. Ojo lezke baita hemen atzetik. Hemen atzetik buelta hau egin dezaket. O hemendik. Igual atzetik hobeto, eiten bat. Toki gehiago da eta zaldiak indagan ajo lezket. Txo markatukot, hau. Marker placed. Arta jakingot, distantzia zematain naizen usten. Zerbait dago hartzeko hemen. Tortxortxo diamante badala irutzen zait. Can't just leave him there. That's a rough diamond. Perfecto, bi diamante. The mist is cleared, and it looks like they're gone. Vale, belaino junda. Txaina alere. Inorrez. Se demontra. Nolatan ez dago inor. Naiz fiatzen bazpare. Hemen digo. Those things. That's the unit that attacked us before. They came at us real fast in the same kind of mist. Our men, survivors from 9 years ago, were wiped out in minutes. I don't know what they want, but it's them. No mistake. All right, Mission put Miller in. updated. Vale, hemen ja, reskatea. You have arrived at your destination. Vale, beste hiru gehatzen dira, baina pentsatzet boltatu ahal izango deula geroago, ona. Bueno, ezin badea bueltatu, baina zona asko handiagoa da, así que bueltatu behar geha. Bai, ala bai. Departing area of operations. D-Horse dejo la misión, zaldiek. Extraction arrived at Mother Base. Txik ematen diat, errango B. Vale? Pentsatzeton Mother Baseen azalduko edala. Jo, zenbat kredito daude. Vale. Kaseta hauek ere geroa entzungo ditugu. We're headed for the Seychelles. That's where our new home is now. Ha, Seychelsetan. Hey. That was some operation we had, huh?
9 years ago. Carving out our own world. Making our own future. And they took it away. Hau etzai gustatzen haize hau. I'm gonna rebuild it. Make a new place. Together. That we can call home. Yeah, we were dogs, all right. Slinking around out of Cypher's sight. Digging up whatever kind of dirty money we could find. You name it. We did it. You see this? Diamond Dogs. Our new home. A phantom of our former selves. Triumph. Death. We weren't allowed either. Yeah. I remember it all. Hau da gertatzen dena, esan izuen Metal Gear Solid Ground Zeroesen amaiera. Hauxe da ikusten dena. They played us like a damn fiddle! Help me, Snake. Chico. It all ends soon, exactly as I've planned. Hori paz da, neska hori. Eta lerketa honegatik dago ez nahi koman egon da. Give my regards to your boss when you get home. Snake. Why are we still here? Just to suffer. Every night, I can feel my leg, and my arm, even my fingers. The body I've lost, the comrades I've lost, won't stop hurting. It's like they're all still there. You feel it too, don't you? I'm the one who got caught up with Cypher. A group above nations, even the US. And I was the parasite below, feeding off Zero's power. They came after you in Cyprus. Then Afghanistan. Cypher just keeps growing. Swallowing everything in its path. Getting bigger and bigger. Who knows how big now? Boss. I'm gonna make him give back our past. Take back everything that we've lost. And I won't rest until we do. Approaching Mother Base. Bilai kontu zuendik ere egingo ez da. Our new mother base. I don't know how long it'll take, but I'll make it bigger, better than before. God. What should I do? Boss, Tell me. Tell me like you used to.
kreditoekin pixi pasatu egiten da Kojima, ez? Niztakit, badakilako jolasen portadan bere izena atzala ateratzen ozeatik, nahi eta jarritu nahi beste aldiz jolasen zehar bere izena, o? Baina eske... Ostia, hanka bate falta zaio. Things have changed, boss. Besoa eta hanka falta Pulling zaio. money, recruits, just to combat Cypher. Rubbing our noses in bloody battlefield dirt. All for revenge. The world calls for wet work, and we answer. No greater good. No just cause. Ojelote hemen dago. Cypher sent us to hell. But we're going even deeper. I know. I'm already a demon. Heaven's not my kind of place anyway. Dogs of war for 9 whole years. That ends today. Now you're not sleeping, and we're not junkyard hounds. We're diamond dogs. Venga. Loitea. Let them talk. We can crush Cypher, boss. And you can build the army that can do it. Just one thing, Kaz. This isn't about the past. We're fighting for the future. Pentsatzen edo inkasei jarriko izkiotela, gure besoa bezalakoak, baina... Ari, besoa eta hanka. Vale, Mother Base. Aprende a dirigir la base madre. Pentsatzen bain tutorial bat egongo dela hau manejatzen jakiteko. Zegero amengo errekurtzoak eta manejatu behar dituzu hau handitzeko ustet eta onlineak ore balio ezizu. Vale, hortaz, behan akun berge, ametxe utziko deu. Kapitulu nahiko kompletoa, Kaz erreskatatzea lortu dugu. Ikusi deu bitxo horiek gertan diela, kraneoz deitu diotena. Eta, bueno, base Mother Basera iritsi gea azkenean. Eta ikusiko du urrengoan, Mother Base honek nola funtzionatzen du. Espero zuen guztoko izan dela, eta hurren arte.